ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯂꯝꯄꯥꯎꯒꯤ एडिटरꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ न्यूज ꯊꯥꯗꯧ ꯏꯟꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ एसटीगी लिस्ट याउदबा ट्राइब की सर्टिफिकेट ना लेंगाकी थबक तौबा याउरे हाइरिबसी थिजिनबा कमिटी सेंबियु राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की मखादा हांखिबा वाहंसिंगी पाउखुमनी हाइरदुना चटलिबा था असिगे कुनगमरीदा न्यूज एजेंसी एनडीटीवी ना तौरखिबा रिपोर्टर लेंगाकी एम्प्लॉई कयाना अननोटिफाइड ओइबा ट्राइब की ममिंग सिंगदा कुकी थदौ कुकी हाउकिब कुकी अमसुंग खोंजाई कुकी हाइबना चिंगबा मणिपुर लेंगाकना सखंगबा शेड्यूल ट्राइब कुंथ्रागा मरीगी ऑफिशियल लिस्ट याउदबा ट्राइब सिंगी ममिंग सिंग असिगी एसटी सर्टिफिकेट सिजिनबा सिंगबो अपॉइंटमेंट पिरमले हाइना रिपोर्ट तौरकले हाइरदुना थदौ इनपी मणिपुर की माइकैदगी ngasi गवर्नर अमसुंग चीफ सेक्रेटरी दा मेमोरेंडम सिंग पिशिंदुना वाकटख्रे हाइरी इनपी असिगी माइकैदगी ngasi तौरकपा चेरोल अमना हाइ थदौ इनपी मणिपुर असि मणिपुर की शेड्यूल ट्राइब सिंगी मनुंगदा याउरिबा थदौ सिंगी एपेक्स बॉडी नी ngasi इनपी असिना गवर्नर अमसुंग चीफ सेक्रेटरी दा मेमोरेंडम पिशिंदुना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना कुमारी मधुरी पाटिल एंड अदर्स वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल डिपार्टमेंट एंड अदर्स 1994 दा पीखिबा डायरेक्शन की मतुंग इन्ना खुदकता परमानेंट ओइबा स्टेट लेवल शेड्यूल ट्राइब स्क्रूटिनी कमिटी अमा सेंबिनबा हाइजख्रे हाइरी चेरोल असिना हाइ थदौ हाइरिबा फुरुब असि टॉप टॉपा अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 342 गी मखादा शेड्यूल ट्राइब ओइना तोंगानबा सखंगनबा फुरुब अमनी थदौ फुरुब असि कुकी हाइरिबा ममिंग असिगी मखादा लैबा सब ट्राइब अमा नत्ति सेमजिन साजिनबा अमसुंग सखंगलबा लिस्ट याउदना सिजनरपना अरानबा वाफम ओहेलकले अमसुंग रिजर्वेशन सिंग खुदोंचाबा सिंग लाना फंगहनबा होटनरे हाइबगा लोइनना एनी कुकी ट्राइब हाइबा कैटेगरी असिगी मखादा मयेक सेंगना लैजरपा थदौ फुरुकी मियोय सिंगबु आइडेंटिटी सेपरेशन अमसुंग एथनिक मिस रिप्रेजेंटेशन की विक्टिम ओहेलकले हाइरी सुप्रीम कोर्ट ना कुमजा लिसिंग अमगा चमापनगा मौद्रागा मरीगी केस असिगा लोइनना कुमजा लिसिंग अनिदा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलंदा की केस असु पीखिबा डायरेक्शन सिंग पल्लदुना लेंगाकना अपॉइंटमेंट पिरकपदा इनवैलिड ओइबा सर्टिफिकेट सिंगी खुथांगदा पिरबदी मसिना मियोय सिंग अदुना मथौ पांगथोकपदा अचुंबा ओहेलोय हाइदुना शेड्यूल ट्राइब नि हाइदुना क्लेम तौरकलिबा सिंगी वेरिफिकेशन चथनबा परमानेंट ओइना स्क्रूटिनी कमिटी सिंग लिंगबा मथौ ताइ हाइलसु फोंदोखि हाइरी मरम असिना स्टेट लेवल स्क्रूटिनी कमिटी असि सेंबियु हाइजबगी मतुंग इन्ना सेमलबदी अमुक्तदा अकक्नबा मतमगी मनुंगदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिंगा मथौ पांगथोकपा ngambगा लोइनना इनवैलिड ओइबा एसटी सर्टिफिकेट सिजिनदुना कुमजा लिसिंग अनिगा अहुमदगी हौदुना अपॉइंटमेंट पिरखिबा लेंगा की एम्प्लॉई सिंग मसक खंगदोकपा ngамगनी मखोई मथक्ता इनवैलिड सर्टिफिकेट सिजिनरंबगी दमक्ता थबक्तगी टर्मिनेशन तौबा याउना चपचाबा थबक लौखदनबा रिकमेंडेशन तौबा ngамगनी अदुगा असिगुंबा इनवैलिड ट्राइब सर्टिफिकेट पिरंबा अथॉरिटी अमसुंग अपॉइंटमेंट पिरंबा लोइशंग सिंग असु थौसादबगी मतांगदा इन्वेस्टिगेशन चथबा ngамहनगनी मरम असिना फॉरेन नेशनल नत्रगा इंडिजिनियस मियोय नतबसिंगदा एसटी सर्टिफिकेट पीबा थिंगनबगी चपचाबा चटना कांगनोसिन सेंबसु ngамहनगनी हाइरी अमरोमदा कुमजा लिसिंग अनिगा कुनगा मरीदा पांगथोकपा थदौ कन्वेंशन मतुंगिना थदौ हाइरिबा फुरुब असि टॉप टॉप एथनिक फुरुबनी फुरुब असि कुकी नते कुकी गी मखादा लैबता नतना कुकी गी सरुक अमसु ओइदे थदौ फुरुबती तोंगानबा मसागी मनिंग तंबा सक्तम लैजबा फुरुबनी कनागुंबा सिंगा थदौ बुकुकी ओइना लाना लौरबदी थवोंग अदुना चुमदबा थवोंगनी हाइनसु चेरोल असिना मखा तारी थदौ इनपी मणिपुर की माइकैदगी ngasi गवर्नर अमसुंग चीफ सेक्रेटरी दा पिशनखिबा मेमोरेंडम असिगा मरी लेनना करी करम थबक सिंग लौखटकदगे हाइबदु येंखिबा तारी हाइरी आइगी सेरौदगी लांजनरुबा सिंगदी सेप्टेंबर लिसिंग अनिगा कुनगा हुमदोइदगी अयाम्बा हंजिलकलबनी पामदबा थौदोक अमुक हना थोक्ट्री के रंजित अहा के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ओइजरीबा सुकनुगी मनुंग चनबा सेरौदगी मे 3,2023 हौरखिबा लान असिदा मरम ओइरदुना लांजनखिबा मियोय सिंगदी सुकनुगी ओइना लान हौरखिबा चाही 2023 गी सेप्टेंबर थादगी हौरदुना तपना तपना हंजिनरक्तुना अयाम्बा लैनरबनी
hanjinduna lainaraklabasingna ngasi fawbada thohaningdaba thodok amata mayoknadana yamna ingna tapna lairaklabani haina ngarang nahan miyoi khara hanjilakhiba maduna sherauda ihan hanna masagi mayumda hanjinarakpadawna miyamna lawriba adudi aranbani haina constituency asigi MLA 𝐾𝐢𝐯𝐞 phongdokhre ngarang serauda paumisinga unaba amada mahakna wafam asi phongdokladuna makhata na hai seraudagi atopa mafamda lanjinaduna relief camp kharada lairakliba miyoising athuba matamda masagi haurakfam khul asida hanjin biraklo laingak ngasu makhoi hanjil hanaba amasung tangdu laitana laihanaba thorang kya lokhatli me ahum lising aniga kungo humdoidagi haurakhiba lan asi 𝐶𝐞𝐬 assembly constitution gi oinadi lan asi haurakhraba matungda numit kunga marini romdi yamna tangdu leitana lan gi thodok sing thokide adobu kunja lising aniga kungo humdoigi me kunga taret amadi kunga nipanda kuki khulai paiba singna shero amadi 𝐶𝐞𝐻 da landarakpadagi mafam ani sida laiba imung manung kayagi imung miyoi sing lanjanakhibani landarakpa aduda miyoi kaya shiba amasung sokpa yauki adubu sherau amadi 𝐶𝐞𝐻 gi miyam kandaba yade haiduna maikai gi asomgi miyamna amata oina lepminaduna matamduda laikhiba security force singa punna lepminakibana ngasidi sherau amadi 𝐶𝐿 kanba ngamle loinana lanjenaruba iraicha singsu 𝐶𝐿 gi oina lising aniga kungo humdoi gi June thadagi amadi sherau gina chahi adugi September thadagi hanjinnaba hauраktuna ngasi fawba yamna ingna tapna lairaklabani maruwaina sherauda pamdaba thodok amata thokidaba chahi ani hanjilaktuna miyoi kaya masa masagi hanagi sinfamda hanjinaba haure adubu ngarang han Imphal East District ki relief camp tagi miyoi khara mayumda halakpada Manipur gi miyamna seraudagi lanjinaduna cheluba sing ngarang khakta ahanbo oina hanjinaba hawbagum uribasi aranbani sherauda hojik state amadi central force ina akanba mawongda ngak senbadagi pamdaba thodok amata thokriba asi yenglaga miyamna su makhata na mipai biganu haiki imoinu iratpagi ngagi mela tawbiganu haiduna fisheries loisangda thomjinkhre chahi khudingi pangthokpagum chatliba chahi sigi su tha sigi kuntraga mathoi wakching gi taragani thoini panba numitta pangthokadoriba chawhong ngahongbi imoinu gi irat thoraknibasi khudakta handokpiu haina khwaramban kaithel gi ngayon bisingna loishang asigi officer thomjinduna wakatkhe khomjangda saruk yakibi mutum khomdonbi kaubi ngayon bi amana high state asigi hojik lairiba fibam asina khwairamban kaithel gi ngayon bisingi pot sit yap matam sangna hanthaduna laglabani choirak asida imoinu irat thonibagi tamakta nga yolhonaba hotnaringaida loishang asina nga gi mela pangthokani hairaklibasi ngayon bisingda achoba chaithing pigani maram asina mela pangthokani hariba order asi khudakta handokpiu haiki National News amu pathukchari Christmas kumai gi mayokta communalism gi thawong chatharakhre right wing group singi miyoi mari fari atoppa laibak laiba Hindu singi mathakta communal oiba thawong chathai haiduna laibak asida laiba group kayana pendaba phongdoklabasu India da communalism gi thawong leptana hingalagli Christmas kumai gi mangoinena amasung kumai asi mapung fana pangthoklingaida Assam, Kerala, Madhya Pradesh, Chhattisgarh na chingba India gi mafam kayada right wing group niyoi kayana laibak asigi Hindu singi laibak ni Christmas kumai pangthokpa yaroi haibana chingba wahe kaya phongdokpaga loinena Christmas ki damakta sem sariba decoration sing amadi potlam kaya akai etoi thoonkhre Chhattisgarh gi Raipur da masak maming khangdaba miyoi kayana lining onthokpagi mingda Christmas numita ban kokhibaga loinena Raipur gi Magneto Mall da Christmas ki decoration kaya akai etoi thoonki Odisha gi lambi mapan amada Rajasthan gi lakpan naha amana Christmas ka mari leinana Santa Claus ki tupi amasung firol yonmada pro Hindu oiba nupa amana gari dagi kumtharaklaga masi Hindu laibak ni Christian singi potlam yonba yaroi yolabasu Ganesh ki natraga Hindu lining gi potlam sing yongada ni haina kihan khanganki Assam gi Nalabari district ta laiba St Mary's School da Christmas ka mari leinana mahiro singna decoration tawduna harau tayamna phongdopa Bishwa Hindu Parishad Bajrang Dal gi members singa changsilaktuna decoration sing potlam amasung school gi potlam sing amanga ta thoon ki badal loinana miyoi sing aduna Jai Shri Ram haiba slogan sing lauduna school gi authority da
ख्रिसमस कुमाई पांगथोकपा यारोय हाइना चेक्सिनवा थमलखि केरला की पलाका डिस्ट्रिक्ट ख्रिसमस कुमाई मरी लेना आंगांग सिंगना युमथोंग खुदिंगी चंगदुना इसै सकपदा अश्विन राज कोबा मियोय अमना अटैक तौरखि पुलिस ने फोंदोखिबदा थौदोक अदु आरएसएस यामना कनबा मफम अमदा थोखिबनी अश्विन राज ने आंगांग सिंगी बैंड सेट अमदी अतोपा पोटलम सिंगसु थुगाइखि हाइरि अमरोमदा केरला की बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ओरिबा अंजू बगरवाना मिट उद्रबी नुपी अमदा करिगिदमक्ता ख्रिस्तान सिंगी मरक्ता पिकलिबा नुपी मचा अमा पुसिलक्लिबनो हाइना खोंदाथीना ngangbagi video amasu viral orekhi India gi atopa mafam kayadasu lining khenabagi damakta hangoiba amasung namthaningbagi matau utuna Christmas kumaiga mari leinana thokiba thodo kaya asida leibak asigi luchingba amadi activist kayana yaningdaba phongdoknarakhi Catholic Bishops Conference of India gi president Archbishop Andrews Thazatna PM Modi da aiba cherol ama thaduna Christian community singbu ngakpinaba akanba cheksin thorang lokhapiu haina appeal tawki Bangladesh te Hindu nupa amasu hatkibasi nungnangningai ni MEA India ki Ministry of External Affairs ki spokesperson Randir Jaiswal na India ga yumdo naba Bangladesh ta minority singi mathakta chatharakli ba thawong sing asi nungnangai ni haina phongdokhibaga loinana Dipu Chandradas Koba Hindu naha ama radical Bangladeshi singna hatuna mai thakraba matungda ngarang su Amrit Mondal Koba ni Hindu nupa amabu Bangladesh ki miyamda fuduna hatkibagi thawong adu India na condemn tawi haina phongdorakri Randir Jaiswal na makha taraduna Bangladesh ta oirakliba fiba masi kupna monitor tawri amasung India matampumna makta Bangladesh ki miyamga mari fagathanba pamli Bangladesh ta ing tapa amasung tangdu laitaba laihanba haibasi India ki apambani maram aduna Bangladesh ta free and fair oiba mikhal pangthupa mathautai haiki panba yabadi ngarang Bangladesh ta miyamna hatkiba Amrit Model Koba mioi asi Bangladesh lengak ki matung inadi terrorist ka samnaba amasung mafam kayadagi sel khaiba amadi terrorism ki thabak thawong singda chenaba misak amani haina phongdorakhibani Karvi Chinese go back haiba kholauna kiningai oiba wakhalon cheli haibadu takchari Gaurav Assam ki Karvi Anglong district ki thokleba iranga mari leinana miyoi group Karana Khongjang Junction bada Karvi Anglongi Yanglho Furup Singbu Chinese ni haina kholau lawaduna Karvi Chinese go back haiba wafum kaya thamkhibadu Assam ki Congress MP Gaurav Gogoina akan bamong dai yaningda phongdokhibaga loinena asigamba wafum sing asina miyoi sing asigi wakhalonda kiningai oiba wakhal kaya yauri haibadu takthokchari haina phongdokri Gaurav Gogoina hai Chinese ka changdamnaduna phongdokhiba wafum sing asi asuki mati kai khumdaba amasung India ki value singbu manghan takhan bawafam singni nakalani magna fathaduna tangdu laitaba hanjulakna bohotnari basida communal oiba thawong sagalakpa yaba wafam phongdokpana makhata na khaibung tahanbada natana hena chawba irang thoholakpa yai haiki International news mo pathokchari US na Nigeria da laiba Islamic State ki mathakta air strike chathaduna landakri US awang nongchup thangba Nigeria da laiba Islamic State group singi mathakta air strike chathaduna landakri hairi US military na Islamic State ki mathakta landari basi laibak adu da lairiba Christian lining chatpa miyoi shingbu tathi tawoina tawbiba mara laitana hatopiba amasung tuhatti bakaya gi pakhum oina chathakibani US military na chathaki balanda adubo President Donald Trump na singthaki baga loinana Christmas numita matik mayai leiraba amasung hena khodong thialaba landa adu IS group pu malengi leimaidagi muthatnabagi thorangdani haiki mamang the US President Donald Trump na asigumba terrorist sing asina mafam adu da leiriba Christian lining chatpa singi mathakta miyot minai kaya chathaba leptrabadi makhoina tawjaba singi mahai makhoina fangani hainasu President Trump na Jackson warol thamkhibani IS group mathakta chathaki landa adu taseng le haina Nigeria gi foreign ministry na phongdorok pagaloina United States ki air strike na singba leibak asigi awang nongchup thangbada leiba mafam singda atamna landa adu da Nigeria gi lengang asu mapungfa na mateng pikhi hairi IS mathakta chathaki landa adu ga mari leinana US Africa commander social media da thadorok warol amada US ki mapangal udanaba amasung Nigeria gi
ऑथोरिटीसिंगना हाइजरपदगी किनिंगाई ओइरबा लंदा अदु चथखिबनी हाइरि मोक्स अमदा बॉम्ब पोखाई हंदुना मियोय मंगा हातख्री नाइजीरिया की अवांग नोपोक लैबा माइदुगुरी सिटी दा लैबा मोक्स अमदा मियामना लाई खुरम लिंगैदा खंगहौदना बॉम्ब अमा पोखाइरपदगी मियोय मंगा शिखरे अमसुंग 35 ना असो ओपन नंखरे हाइरि नाइजीरिया की पुलिस ना बॉम्ब पोखाइबगी थौदोक अदु मसा सीजरगा बॉम्ब पोखाई हंदुना लंदा चथबै ओइरंबा याय हाइना फोंदोखी नाइजीरिया पुलिस की वगांगलोय नहुम दसोना बॉम्ब पोखाइदुना खुदोंथीबा थोकलिबा मफम अदुदा मसा सीजदुना बॉम्ब पोखाई हनबगी खुदमसिंग थेंगनखी हाइरि नाइजीरिया दा लेप लेतना बॉम्ब पोखाई हंदुना मियाम दा लंदाबगी मनुंग चन्ना लैबाक असिदा बोको हरम याउना इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट सिंगना मिचम मियाम की मथक्ता किहन खंगनबगी थबक सिंग चथदुना लाखिबनी हौकिबा युमसकैशन नुमितकी नुमिदांगदा चथखिबा लंदा अदु हौजिक फावगी ओइनदी टेररिस्ट ग्रुप अमतना मखोइना तौबनी हाइना फोंदोरकपा लैत्रि मसा सीजदुना बॉम्ब पोखाई हनबगी थौदोकसिंग असिदा बोको हरम अमसुंग इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप सिंगना अयाम्बा मतमदा चेनादुना लाकपगा लोइनेना ममांग लैबाक असिगी अवांग नोंपोक थंगबा मफम सिंगदा मसा सीजदुना बॉम्ब पोखाई हंदुना मियोय कया असि अना याहोनखिदबसु टेररिस्ट ग्रुप सिंग असिना थोहनबनी हाइना फोंदोरखिबा लैख्रबनी अरोबदा म्यांमार जुंटाना इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक मॉनिटर सिंगी मथक्ता अथिंग थमख्री म्यांमार जुंटा लेंगा था सिगी कुनगनिपान द पांगथोकदोरिबा मिखल असिदा इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक मॉनिटर सिंगी मथक्ता अथिंग थमजिनख्रे जुंटा लेंगा नोमाइजिंग नुमिता पांगथोकदोरिबा मिखल असिदा मालेंगी ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमसुंग लेबा कयाना मिखल असिबु यंगशिननबा चेबाउ पिख्रबसु लेबाक मनुंग लैरिबा मॉनिटरिंग ग्रुप सिंगी मथक्कदी अथिंग थमदुना मिखल मरी लेनबा थबक थौरम सिंग यंगशिनबगी अयाबा अदु पिखिदबनी ममांग पांथोखिबा मिखल कयाददी लेबाक अदुदा लैबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना चाउंग थौदांग लौदुना लाखिबनी अदुबो हंदकी मिखल असिददी लेबाक अदुगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मिखल असिबु यंगशिनबगी एप्लीकेशन कया पिसलखिबा अदु लेंगाकना लौखिदबनी इलेक्शन ऑब्जर्वर अमना म्यांमार द फोंगबा पाउची अमा ओरिबा इरावादी न्यूज थमलकपा वारोल अमदा मिखल मांगोइना ग्रुप कया सेमदुना इलेक्शन कमीशन दा रजिस्टर तौनखी अदुमापु हंदकी मिखल असिददी लेबाक असिगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना अयाबा पीरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग खक्तमक रजिस्टर तौहंदुना मिखल असिबु यंगशिनबगी अयाबा पीरी मिखल असिगी दमक्ता वेलार्स की ऑब्जर्वर सिंगदी यंगुंदा थुंगलखरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ना संदोक्चरिबा नुंथिलगी पाव पाथोकचबा मातांग असिदा लुसिनजरे मियेंग ताबिरिबा पुमना मपु अमुकसु हना खुरुमजरी।